2005 yabura. Ebe bitakabireho kocenga akaba yasingiriho umushango mu koto gurukwerekanwe mukama w'itakeri beto n'ikigamba ngo fayiro yo businguzi bwe ekija yabuzamisho kocenga akabanza kusinga rozi yose bugwawo umwaka gw'2025 bari kurwanira itaka neryo rumwe kandi kanyamugura akaba ari umujuruzi wa hanyuma yo kufa kwa munyanya Eriyo Karasani umwaka gw'2016 kanyamugura kamwehindurira mu kabare Chief Magistrates Court aho yatira umushangogo. Itsinda shaba ndatabaza gavumenti ngwe ibembeze yayeri Museveni ngwe Nyanzi bampita karyanje ejo renda kungwira nari mukombeka iyindi abwo kuntuza mu mishango na buresete omuramuza kija ariko turamura yagira ngo atagira umutaka wagamba yagamba araza kumusiba nanga atabihandika Fulgence Kanyamugara no wabonyoro akaterana na sebu bwaho tari ngubanya kita karyanje Kanyamugara tine kunuramu kocenga karimwa kujurura umushango gwa nyuma ya fayiro ye eyo mushango kubura ebaruhe yo mushaci witarebereho kandi yahandikirwa 2025 by'ukwezi kwa mushanjwe 2023 eroho mukono gwa assistant registrar Henry Twino muhwezi neyoreka ngo fayiro nebasa kuba yabuze rogwe barukufuruka okoroga makanga okuza kikungira mu mwaka gw'2017 kocenga nagira ngo no buyagerezeho kushoborera Gordon Muhimbise omuramuza akagusharagura ukoreka Kanyamugara yagusinga kandi sikora akaragirwa kushashura miliyoni 5 nyabakangira ngo shashure miliyoni ngahe kuba heza liga yashuba yantuma ngo nije tutese ngo turida dan betwenda ngo nije tutete tude mu office yeye ngo tutete ngwaza sharire nagira injurize kandi umushango tukukawere nze mu office ngo musharireho nasingo mushango nakora ki naya twagambaho nabamwe habatura kutworeke bari kumanya hanshonga zitakeri Omukaikuru gusikora niwe yanyogwere kakurira hano ari nabazere beye abazere beye kubafire sikora yaguma mu itaka mu biro bike emyaka ehwere heje umusheja ari mwenishe ari kagwarazi yatahirira itaka kuyari tahirire ububwire sikora kaya no muzere wenyina bahababa umushango kwa musinga bamwiha mu itaka kubagambira izishonga zo kwaka kumukiwe ku itaka tikibonere aza tumuhishire ngo bamwibe hitaka kandi turiho turareba kandi twine myaka nyonyine nyake kanye hanuye nyine nawe nzarireho n'abana ndo bataka wobo ya leta ukabareta bakayikanuya tino ndisho shemeye kubaraza muri litaka nibya kocenge ryo muzire bibambuzi Maria Mwiza urukurwaniro bugabe bw'abantu kurabira mu kitongore cya Overseas Workers Voice Uganda nagira ngo hakabaho ubuhenda biragiro umushangogo Twachi student bali bafoginga ni letters of administration zendala kooti ne lawyer bona bye bakozesa okuwangula okulaba nti omukadono omusango ogwali ogwa 2016 gumuwangula mu byo byonna bino byakolebwa ngo omukadono yasobola kuteeka empapula ezimu ze bakolesa nga basaba letters of administration fenanga bwe tumanyi process bwegenda era empapula zino tuzirina letters of administration zino za 2005 zabera gazette tuina kope ya gazette nayo tugenda kujibawa Mwiza nagira ngo ababitwenda and company advocates abanyaberagira babire bari mu mushangogo nabo hine bashobeze kwegamba obulagajavu obutayagala gwanga n'omutima omubi omulamuzi gwe yakolesa okusala omusango guno tuguvumirira ate nga tusaba omusango guno engeri gye gwakwatibwamu mu bukyamu tulina ebintu bisatu bye tusaba ekisooka tusaba judiciary oba ekitongole ekiramuzi ekyeggwanga Uganda okutandikira ku Chief Justice paka ku muntu asembayo okulaba nga badduka banguwa
okuyintavininga musango guno kubanga ne kabale tetukyalinayo suubi nti omukyalo nayinza okufunirayo obwenkanya. Twagambaho n'omugambirizi w'ekitongole kiramuzi omu ihanga Eremye Mawanda aha nsonga egi. I sent message to the registrar so that he can get back to me and we see what other efforts we can do into ensuring that we help the persons in tracing the record. We are in a lot of processes of aligning our records management, and efforts are done to ensure that we reorganize archives. Because with the organized archives, we are able to retrieve these records. Aho twaza kukorera amakuru aga twamanyisibwa ngu ekitongole kiramuzi kyatandika kuronderezaho fayiro y'omushango egi yabandizaho eri kwonka na hati sikora natuura omu bwoba. Gasha kwa Job namanya.